기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 이 시간도 하나님의 말씀을 배울 수 있도록 도와주심에 감사드립니다. Энэ цагт Бурхан таны үгээс сурч чадхаар тусалж өгсөнд талархъя. 주님이 주시는 말씀을 먹고 Эзэн таны өгч байгаа үгийг идэж, 하나님의 말씀 따라 사는 귀한 교사들이 될 수 있도록 도와주십시오. тэрэл үгийн дагуу амьдрч чаддаг эрхэм багш нар болж чадхаар тусална. 오늘은 하나님을 의지한 이스기야 왕에 대해서 배우고자 합니다. Өнөөдөр бид Бурхан найзсан Хизкияны талаар үг судлах гэж байгаа лээ. 하나님께서 히스기야 왕을 통해서 하신 역사를 보시고 Хизкиянаар дамжуулаад Бурханы үйлдэлсэн ажлыг бид харж, 우리가 이 땅에서도 하나님을 의지하는 귀한 삶을 살아갈 수 있도록 도와주십시오. бид ч энэ газар дэлхий дээр Бурхан найзсан итгэлийг олж авч чадхаад, мөн тийхүү амьдрч чадхад тусална. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 열왕기하 За 2 дугаар хаад ном 18장 2 дугаар хаад 18. 3절부터 6절입니다. 2 дугаар хаад 18-ийн 3절부터 6절 2 дугаар хаад 18-ийн 3-аас 6. 같이 읽어요. 3-аас 6-г бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Тэр өвөг эцэг Давидынхаа хийсний адил эзний мэлмид зүв зүйтэйг үйлдв. Тэрээр мөрөглийн өндөрлгүүдийг залуулан онг багнуудыг хуглан хэсэглэж Ашерагийн шонгуудыг цавчиж хайжээ. Бас тэр өдрүүдийн хүртэл Израилийн хүүгүүд Мойсегийн бүтээсэн зисмогоод утлаг уйгуулж түүнийг Нихуштан гэдэг байсан тул тэр хүү зисмогоог тэрээр сэглэж хаяв. Тэрээр Израилийн бурхан эзэнд итгэж байв. Түүнээс өмнө ч түүнээс хойш Юдагийн хаадын дотор түүн шиг хаан байгаагүй юм. Тэрээр эзнээс зурч түүнийг дагахаа болилгүй, харин Мойсед эзний тушаасан тушаалуудыг сахижээ. 오늘은 히스기야 왕에 대해서 우리가 배우고자 합니다. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бид нар энэхүү Хизкия хааны талаар хамтдаа үг судлах гэж байна. 히스기야 왕은 남유다의 13대 왕이에요. Энэ Хизкия бол өмнөд Юдагийн 13 дахь хаан. 25살의 왕이 됐고 За 25 даад хаан ширээнд суусан. 29년간 남유다를 통치했습니다. Өмнөд Юдаг 39 жилийн туршид хаанчлан захирсан. 역사적인 상황을 보면 За түүхэн дагуух нөхцөл байдал үйл явдлыг харах юм бол 이스라엘 국내적으로는 신앙이 굉장히 타락했습니다. Израиль улс дотооддоо одоо шашны тал дээр нэлээд завхарсан байдалтай байсан. 그리고 외부적으로는 아시리아라는 나라가 강한 나라가 됐을 때예요. За гадаад байдлаас нь авчиж үзэх юм бол тухайн үед Ассир гэдэг бас нэлээд хүчрхэгччихсэн байсан. BC 722년에 북이스라엘이 멸망했고 722년 За манай эртний өмнөх 22 онд 덜른 722년 гэдэг чинь 72 онд 북이스라엘이 멸망했습니다. хойд Израиль сүрсэн. 그리고 이제 남유다까지 위협을 하고 있었던 상황이에요. За тэг өмнөд Юдагийн хувьд нэлээд аюултай экзэгтэй одоо байдалд орчихсон байж байгаа. 북이스라엘 백성들이 Тэгэхээр хойд Израилийн ард түмэн 하나님을 섬기지 않고 бурхан дүүлчлэхгүйгээр 그리고 우상을 섬기면서 за хиймэл шүтэн дүүлчилж мөргөн 하나님의 말씀을 떠나 있기 때문에 이스라엘 백성들이 멸망했어요. бурханаас холдсон байсан учраас тэд сүрсэн байна. 이 히스기야 왕의 아버지 유다 아하스 За энэ хөө Хизкия хааны аав нь бол Ахаз гэж хүн бий, Юдагийн хаан. 그 아하스 왕도 Энэ Ахаз хаан ч 이방인들과 연합하고 харин үндэстэнүүдээ бүр нэгдэж холбоотон болж 이스라엘이 멸망하기 전에 이스라엘이 침공해오면 이방인들과 연합하는 거예요. Израиль 남유다를 침공해오면 네. 이스라엘 백성들이 тэгэхээр одоо өмнөд Юда руу гаднаас ямар нэгэн дайсан довтлох юм бол 다른 나라와 연합을 하는 거예요. дандаа ингээд одоо харь улсын өөр одоо гадны оронтой ингээд нэгдэж эвсэж ордог байсан. 다른 나라와 그렇게 연합하면 어떤 일이 벌어지냐면 우상을 섬기게 돼요. Гэтэл өөр бусад улс оронтой энэ эдэн одоо нэгдснээр юу болж байна гэхээр хиймэл шүтээнд одоо мөргөх үйлчлэх аюул нүрэлдэг. 그래서 하나님을 섬겨야 되는 하나님의 단에 이방의 단을 우상들을 만들어 놓습니다. За гэтэл бурхан дөргөх ёстой тэрхүү талчин ширээн дээр л гэхэд одоо харин хиймэл шүтээнүүдэд зориулж дахил өгүүлж отто гойгоош дахил өргөх болсон. 그런 것을 이 히스기야 왕은 어릴 때지만 봐왔겠죠. Тэр энэ бүх зүйлийг мэдээж Хизкия бага бахасаа ахуулаад харж ирсэн байгаа. 그래서 왕이 된 다음에 тэрээр хаан болсныхаа дараа 왜 이스라엘 백성이 멸망했고 яагаад Израиль үндэстэн сүрээд
그리고 남유다도 어려운지를 알았어요. Өмнөд Юдач гэсэн ийм одоо хүнд нөхцөл байдал байгаа юм бэ гэдгийг ойлгож мэдсэн. 그래서 히스기야 왕은 왕이 되어서 이스라엘 백성들의 신앙을 회복하고자 노력을 합니다. Хизкия хаан болсныхаа дараа Израильчуудыг итгэлээр сэргээе гэж хичээсэн. 여기 열왕기하 18장 3절부터 7절까지는 За 2 дугаар хаад 18-ын 3-аас 7 хүртэл харвал 하나님이 히스기야 왕에 대해서 평가를 해놓은 거예요. Бурхан Хизкия хааны хэрхэн үнэлж дүгнсэн талаар гарсан. 오늘 하나님께서 주시는 축복의 결론이겠죠. Тэр 오늘 말씀을 배우려고 하고자 하는 결론이겠죠. Тэр өнөөдөр бидний сурах гэж байгаа үгийн маань одоо дүгнэлт үг гэж хэлж болно. 그런데 어떻게 해서 이런 결론을 얻게 됐을까? За яг юуны үндсэн дээр яаж ийм одоо дүгнэлтээр Бурханаар ийхүү үнэлүүлж чадсан юм бол? 이스라엘 백성들이 하나님께 돌아오게 만드는 것을 가장 큰 것으로 생각했던 거예요. Тэгэхээр Израильчүүдийг Бурхан руу эргүүлнэ гэдгийг хамгийн агуу чухал зүйл тооцсон байж байна. 이스라엘 백성들은 그때까지 모세 때 노뱀을 만들었던 것을 이때까지 섬기고 있었어요. Энэ үеийг хүртэл Израильчууд Мойсегийн одоо бүтээсэн зэсмогоод үйлчилж амьдрч байсан. 그 4절에 4-ийг харвал 여러 산당을 제하고 олон одоо өндөрлгүүдийг зайлуулж 주상을 깨뜨리고 онг багнуудыг хуглан хэлсгэж 아세라 목상을 찍어버렸고 Ашеригийн сонгуудыг цавчин хайсан. 모세가 만드는 노뱀도 부숴버렸다라고 돼 있습니다. Мойсегийн бүтээсэн зэсмогог ч гэсэндээ сэглэж хайсан. 그래서 5절에 5-аас харвал 히스기야 이스라엘 하나님이 여러 의지했다라고 돼 있죠. Хизкия Израилийн бурхан эзэмд итгэж байвэ гэж гарч байна. 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었다라고 돼 있습니다. Түүнээс өмнө ч түүнээс хойш ч Юдагийн хаадын дотор түүн шиг хаан байгаагүй. 그래서 하나님이 그와 함께했다고 돼 있습니다. Тиймээс л бурхан түүнтэй хамт байсан гэж гарч байна. 역대하 29장을 보죠. 역대하 29장. 2 дугаар хаад 19 дугаар бүлэг. 역대하 2 дугаар шаштар. 2 дугаар шаштар. 29장. 29 дугаар бүлэг юм байна. 왜 이스라엘 백성이 멸망했는지 히스기야 왕이 이렇게 얘기하고 있습니다. Яагаад Израильчууд шүрсэн бэ гэдгийг Хизкия ийхүү хэлж байна. 29장 6절부터 9절까지. 29-ийн 6-аас 9 хүртэл. 1절. 6-аас 9 хүртэл уншицгаая. Зарлахууд хааны тушаалын дагуу хаан хийгээд түүний ноёдын гараас авсан загталтай бүх Израиль Юдад даяар явж "Оо Израилийн хүүгүүдээ, Авраам, Исаак, Израилийн бурхан эзэн болох эзэнүүд эргэх тун. Ингэх аваас тэр Ассирийн хаадын хүчирхийллээс үлдсэн та нарын зүг эргэх болно. Эцэг өвгдийнхөө бурхан эзэнд үнэнч бус байсан эцгүүд болон ах нар шигээ бүү байхтун. Тэр тэдний хэрхэн аимшигтай болгосныг та нар бэлхнээ харсан билээ." 9절까지. Эцгүүдийнхээ адил бүү бүдүүн хөзүүл эзэнд гараа өгч түүний мөнхөд ариусгасан түүний ариун газарт орж түүний дүрлэлцэн хилэн та нараас эргэхийн тулд эзэн бурхандаа үйлчлэх тун. Та нар ийхүү эзэнгөөд эргэснээр та нарын ах дүүс болон хүүхдүүд өөрсдийг нь олзон авсан хүмүүсийн өмнө өршөөл олж энэ нутагт буцаж ирэх болно. Учир нь та нарын бурхан эзэн нэгүүлсэнгүй өршөөнгүй бөгөөд та нар түүн рүү эргвэл та нараас нүрээ тэр боруулахгүй гэж тунхаглав. 네, 거기 보면 이스라엘 열조가 하나님께 범죄했다. Израиль үндэстэн бурханы өмнө одоо нүгэл үлдсэн. 하나님을 버리고 얼굴을 돌이켰다. Бурхныг орхиж бурхнаас нүур буруулсан. 성소를 등지고 낭실문을 닫고 등불을 껐고 성소를 분향하지도 않고 번제도 드리지 않았다. Мэдж байна уу? 6절 7절. 6 болоод 7 дугаар ишлэлээс харах юм бол 지금 29장 하는데 아까 30장 읽은 거예요? 그런 것 같은데요. 29장 6절부터 9절입니다. 어찌 이상하더라. За уучлаарай. Буруу хайцсан байна. 29-р бүлгийн 저로가스 유스. 6-аас 9. 거기에 보면 За эндээс харах юм бол 우리 열조가 하나님 여호와를 보시기에 악을 행했다. бидний эцэг өвгөд Бурхныг харахаж үнэнч бос байсан. 하나님을 버리고 얼굴을 돌이켰다. Бурхныг орхиж бурхнаас нүур буруулсан. 그래서 여호와의 성소를 등졌고 낭실문을 닫고 등불을 끄고 성소에서 분향도 하지 않았다. Тэд үүдний тахмын хаалгуудыг хаагаад, дэнгүүдийг гаргаад Израилийн бурхан зориулан утлаг өргөсөнгөө. 그래서 논란과 비웃음거리가 되버렸고 Тиймээс бусдын төгс зэвүүслийн бай болсон. 칼에 엎드려졌고 자녀와 아내가 사로잡혀갔다라고 돼 있습니다. Элдэнд бүгдээрээ унцгааж хөвгүүд охид эхнэрүүд нь олзлогдсон гэж гарч байна. 그리고 30장을 보겠습니다. За одоо 30 дугаар бүлэг. 1절부터 5절까지 보면 31-ээс 5.
이스라엘 백성들이 За израильчууд 어떻게 됐을까? 30장 1절부터 5절 읽어줄게요. 31-ээс 5 хүртэл уншиж өгье. Хизкия бүх Израиль Юда руу өхөн илгээж мөн Ифрам ба Манассе руу загтал бичиж Израилийн бурхан эзэнд алгаслыг тэмдэглэхээр Иерусалим дахь эзний өргөөнөө ирэхийг тэднээс хүсв. Хаан түүний ноёд болон Иерусалим дахь бүх чуулган алгаслыг 2 дугаар сард тэмдэглэхээр шийдсэний шалтгаан нь өөрсдийгөө ариусгасан тахилч нар хүрэлцүүс тоогоор байгаагүй. Мөн Иерусалимд хүмүүс цуглаагүй зэрэг байлаа. Үүнээс болж тэд тохиосон үед нь түүнийг тэмдэглэж чадаагүй юм. Ингэх нь хаан болон бүх чуулганы нүдэнд зөв байв. Иймээс тэд Израилийн бурхан эзэнд алгаслыг тэмдэглэхээр Иерусалим тэднийг ирүүлэх тунхагийг Бершевагаас даан хүртэлх бүх Израиль тараах зарлиг гаргав. Учир нь тэд энэ баярыг зааврын дагуу ингэж тэмдэглээгүй утсан байжээ. 네, 거기 보면 6월절을 지키지 않았다고 돼 있죠? 알гасал баярыг одоо тэд нар тэмдэглээгүй утсан гэж байна. 그래서 тиймээс 왕이 방백들과 예루살렘의 온 회중으로 더불어 의논하고 6월절을 지키려 했다고 돼 있습니다. хаан өөрийн ноёд Иерусалимийн бүх чуулгантай одоо ярилцаж алгасал баярыг одоо тэмдэглэх шийдсэн. 3절에 보면 3 제사장도 부족하고 гэтэл тахилч нар хүрэлцэхгүй 깨끗한 제사장도 부족했다고 돼 있죠. өөртөө ариусгасан тахилч нар хүрэлцэхгүй. 백성도 예루살렘에 모이지 않아요. ард түмэн ч Иерусалим цуглахгүйсэн. 그래서 하나님이 정한 때에 유월절을 지킬 수 없다라고 돼 있습니다. тиймээс бурхны товолж өгсөн тэр цагт дээгүүр өнгөрөх алгасал баярыг одоо тэмдэглэж чадаагүй. 왜 오랫동안 야가 하나님이 지키라는 것을 지키지 않았다라는 거예요. Тэд маш урт удаан хугацааны туршид бурхны одоо тэмдэглэж заасан баярыг тэмдэглэж үйлдээхгүйсэн. 그래서 히스기야 왕은 Тийм болохоор Хизкия хаан 왜 북이스라엘이 멸망했는지, яагаад хойд Израиль сүрсэн? 이 남유다가 왜 이렇게 힘든지 Өмнөд үедээ яагаад ийм хүнд байдалд байна? 하나님 앞에 그 이유를 찾은 거예요. Бурхны өмнө тэр шалтгааныг нь хайж олсон. 그래서 хайсан. 히스기야 왕은 За тэгснээр Хизкия хаан 하나님을 의지하기 위해서 бурханд найдахын тулд 마음을 결심을 하죠. зүрхэндээ одоо шийдвэр гаргасан. 거기 29장 29 10절 11절 10 11 같이 읽어봐요. 29장 10절 11절 29-ийн 10 11-ийг уншицгаая. Израилийн бурхан эзэнтэй гэрээ байгуулах санаа зүрхэнд минь байна. Ингүүл түүний дүрлцэн уур биднээс эргэх үз. Хүүгүүд минь ээ, одоо бүү хайхрамжгүй бай. Учир нь эзэн та нарыг өөрийнхөө өмнө зогсоож өөртөө үйлчлэхээр сонгосон билээ. Та нар түүний үйлчлэгчд бод түүнд утлаг өрг гэв. 예, 이제 하나님 여호와로 더불어 언약을 세우고 Та нар одоо Израилийн бурхан эзэнтэй гэрээ байгуулж 이제 하나님 앞에 종교 개혁을 할 마음이 있다라고 돼 있습니다. 종교 계획 하나님을 향한 마음이 하나님을 향해서 살고자 하는 마음이 있다라는 거죠. Тэгэхээр бурханд үйлчилж амьдрья гэсэн зүрх сэтгэлтэй байна гэдгийг хэлж байна. 그래서 이스라엘 백성에게 진노가 있던 것을 떠나게 했으면 좋겠다라는 거예요. Ингэснээр Израильчууд руу одоо дүрлцсэн бурхны уур хилэн эргүүлэхийг хүсэж байна. 예, 신앙생활은 Тэгэхээр итгэлийн амьдрал гэдэг 마음에서부터 시작되는 거예요. зүрх сэтгэлээс эхэлдэг. 우리가 왜 이렇게 말씀 앞에 모입니까? Бид нар яагаад энэ үгийн мөн цугладаг вэ? 우리가 왜 봉사합니까? Яагаад үйлчилдэг вэ? 하나님이 주신 은혜 때문에 그런 거죠. Тэгэхээр бурхны өгсөн нэгүслийн улмаас шүү дээ. 시편 116편 12절에 Дуудлага 116-гийн 12 дээр 여호와께서 주시는 은혜를 무엇으로 보답할꼬 그랬죠. эзэн бурхны надад өгсөн нэгүсэл ашиг тусыг юугаар хариулах вэ гэж гадаг. 그러죠. Тийм ээ? 예, 오직 Зөвхөн 우리는 하나님께서 주시는 은혜를 갚기 위해서 이곳에 모였고 또한 신앙생활을 하는 겁니다. бид нар бурхнаас авсан тэр хөө нэгүсэлтэд хариулахын тулд энэ газар хамтдаа цуглуулж, суралцж амьдардаг. 예, 하나님께서 우리를 구원해 주셨어요. Бурхан биднийг аварч өгсөн. 영원한 생명을 주셨어요. Мөнх амийг өгсөн. 그래서 우리는 신앙생활을 하는 겁니다. Тиймээс бид нар итгэлээр амьдарч байна. 주님을 위해서 살고 싶은 마음이 있는 Эзний 겁니다. төлөө амьдрахыг хүссэн сэтгэлтэй байна. 히스기야 왕도 그랬던 거예요. Хизкия хаан ч мөн адил тийм байсан. 그래서 Тийм болохоор 이제 성전문을 열고 성전을 정화시키는 일을 시작을 합니다. одоо ариун өргөний үүдийг нэгээ тэр доторх чонсуу 예, цэвэрлэх тийм ээ ариусгах ажлыг хийж эхэлж байна. 예. 역대하 29장 4절. За нэгдүгээр шаштар 하 29장 4절. хааяа. Хоёрдугаар шаштар 29장 4절 29-4 읽어요. уншия. Тэр тахилч нар болон левичүүдийг ирүүлж тэднийг зүүн талын талбай цуглуулжээ. 예, 다 모으게 했습니다. Бүгдийг нь цуглуулсан. 그리고 5절에 5 너희는 성결케 하고 өөртөө одоо ариусга.
그리고 여호와의 전을 성결케 하라 그랬습니다. Бурхан эзний өрөөг ариусгах гэж байна. 그래서 더러운 것을 성소에서 없이 하라 그랬죠. Бүх бузар зүйлсийг ариун газраас гаргасан байна. 그러죠? Тийм үү? 그동안 성전이 더러워졌던 거예요. Тэгэхээр энэ үеийг хүртэл Бурханы ариун өргөө их одоо бохирлогдож бозарцсан байсан. 자, 우리 몸도요. Тэгэхээр бидний энэ бие махбодч 하나님의 성전입니다. Бурханы ариун өргөө гэж байгаа. 우리 이 성전을 더럽히지 말라 그랬죠. Биднийх нь Бурханы ариун өргөө бүү бохирдуулаа гэж хэлсэн. 고린도전서 3장 16절 17절에 1-р Коринт 3:16 17 너희가 하나님의 성전인 것과 та нар бол Бурханы ариун өргөө. 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 걸 알지 못하느뇨. Бурханы ариун сүнс та нарын дотор байгааг та нар өөрсдөө мэддэггүй юм уу? 우리 몸을 더럽히는 것이 Тэгэхээр бид нар өөрсдийн биеэ бохирдуулж яана гэдэг. 하나님의 성전을 더럽히는 거라고. Бурханы ариун өргөө шууд бохирлож байгаа хэрэг. 베드로후서 4장에도 20-р Петр 4-дөр 이제 다시는 사람의 정욕을 좇지 말라라고 돼 있습니다. дахин одоо хүний хүсэл тачаалыг цаашид хөөж амьдрахаа болио гэж гарсан. 지나갈 때가 족하다라고 돼 Тэр чинь 있어요. өнгөрсөн үед л хангалттай. 이스라엘 백성들에게 Тэгэхээр Израиль үндэстэнд 성전을 깨끗하게 할 것을 먼저 했습니다. ариун сүнсийг цэвэрлэх ажлыг эхлээд даалгасан байна. 그리고 Мөн 제사장과 레위인이 섬기는 일을 하도록 합니다. тахилч нар леви хүмүүс бурхан дүүшлэх ажлыг хийхээр бас одоо ажлыг нь 역대하 30장 2절 цэгцэлж өгсөн 3절 байна. 2-р шаштар 30장 30-ийн 2절 3절 2-3. 읽어드릴게요. За эндээс уншиж үгээ. Хаан түүний ноёд болон Иерусалим дэх бүх чуулган алгаслыг 2-р сар тэмдэглэхээр шийдсэний шалтгаан нь өөрсдийгөө ариусгасан тахилч нар хүрэлцгэж тоогоор байгаагүй, мөн Иерусалимд хүмүүс цуглараагүй зэрэг байлаа. Үүнээс болж тэд тохиосон үед нь түүнийг тэмдэглэж чадаагүй юм. 아까 읽었던 말씀 맞아요? 맞아요. 거기 эндээс харвал 2절에 보면 2-р ишлэл. 왕이 방백들과 예루살렘 온 회중으로 더불어서 의논하고 유월절 지키려 했다라고 돼 있죠. Хаан өөрийн ноёд болоод Иерусалимд бүх чуулгантай одоо зөвшөөрсөж хилэлцсэний үрдүнд алгаслыг одоо тэмдэглэхэр болсон. 그러죠? Тийм ээ? 그리고 레위가 제사장들이 준비가 안 된 사람이 많은 거예요. За мөн Леви болоод тахилч нараас бэлэн болоогүй хүмүүс маш их байсан. 그래서 준비할 수 있도록 하게 한 겁니다. Тийм учраас тэднийг одоо бэлдүүлж байгаа. 역대하 29장 11절에 보면 2-р саштрын 29-ийн 1 아로닉, 허리위싱 아로닉 29-ийн 11. 아까 읽은 겁니다. За түрүүн харсан. 너희는 게으르지 말라라고 했습니다. Та нар бүү хайхрамжгүй бай буюу бүү залхуур. 그러죠? Тийм ээ? 여호와 앞에 서서 수종하며 섬기며 분향하게 한다라고 돼 있습니다. 게으르지 말고. Эзний өмнө зогсож түүнд үйлчлэл гэсэн байж байгаа. 그래서 Тийм ээ. 낭신문을 열고 예. 성소도 깨끗하게 하고 За өргөний үүдийг нээж өргөөгөө цэвэрлэж янзсан. 그리고 제사장들도 준비시켰습니다. Тахилч нарыг одоо бэлтгэсэн. 그리고 이제 6월절을 완전히 회복시키는 일들을 하는 거예요. Тэгээд одоо алгасал баярыг бүрэн тэмдэглэх үсээр бүх юмыг нь дахин сэргээж байгаа. 역대 30장 1절 먼저 읽어드릴게요. За эхлээд одоо 30 дугаар бүлгийн 1-ийг нь уншиж өгье. Хизкэ бүх Израиль Юда руу хүн илгээж мөн Ифрам ба Манасе руу загтал бичиж Израилийн бурхан эзэнд алгаслыг тэмдэглэхээр Иерусалим дэх эзний өргөөнөө ирэхийг тэднээс хүсв. 예. 온 이스라엘과 유다에 보내서 Бүх Израиль Юда руу илгээж 그리고 먼 지역 에브라임과 므낫세 지역도 편지도 보내고 мөн тэр хол эдэг Ифрам Манасе руу загтал илгээсэн. 예루살렘 여호와의 전에 오라고 돼 있습니다. Иерусалим дэх эзний өргөнд иргээ гэдгийг хүссэн. 그래서 여호와를 위하여 유월절을 지키자라고 했습니다. Эзэн бурхныхаа төлөө алгасал баярыг тэмдэглэцгээе гэж. 신명기 16장 2절에 보면 Дэд хууль 16-гийн 2-оос харах юм бол 한번 찾아보죠. за алцгаая. 신명기 16장 2절. Дэд хууль 16-гийн 216 дахь хуудас. 2절. 16-гийн 2. 2절부터 3절 읽어드릴게요. За 2-оос 3 хүртэл уншиж өгье. Нэрээ тавихаар эзний сонгосон газарт чи эзэн бурхандаа алгаслын тахилыг үхэр хонин сүргээс өрг. Чи үүнийг эсгсэн талхтай хольж идэж болохгүй. Харин үүнийг 7 хоногийн турш эсгээгүй талах буюу зовлон зүдүүрийн талхтай хольж ид. Учир нь чи Египт нутгаас яаруу гарсан бэлээ. Ийхүү чи амьдралынхаа бүхий л өдрийн туршид Египтээс гарсан тэр өдрийг санаж явах болно. 3절까지 읽었어요? 네.
거기 보면 За харцгаая. 왜 유월절을 지키라고 하는지 말씀하고 계셔요. Яагаад дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэх хэрэгтэй вэ гэдгийг хэлж өгсөн байна. 여호와께서 너희들을 애굽에서 끌어냈다. Эзэн бурхан та нарыг Египтээс гаргасан. 그리고 여호와께서 그 이름을 두시려고 택하신 곳에서 Эзэн өөрийн нэрээ тавихын тулд сонгосон тэр газарт 그게 어딜까요? тэр нь 이스라엘 хаах 백성이 사는 땅이잖아요. Израильчуудын амьдарч байгаа энэ газар нут. 그러죠? Тийм ээ. 거기에서 여호와께 유월절을 제사를 드리라고 해 있습니다. Тэнд одоо эзэн бурхандаа алгаслын баярын одоо тахлыг өргөө гэсэн. 왜요? Яагаад вэ? 애굽에서 나올 때 한번 생각해 봐라. Египтээс гарах үе тэр үеийг бодож үзээрэй. 400년 동안 종살이 한 사람들이 어떻게 그 나라에서 종들이 나올 수 있겠습니까? 400 жил хариу улсад Египтэд боочлогдсон одоо боол зарч нар яаж тэр газраас гарах байсан юм бэ? 희망이 없는 거예요. Ямар ч найдлага гэж байгаагүй. 그곳에서 하나님이 이끌어내셨어요. Тэгэхээр тэр газраас тэднийг бурхан л удирж гаргасан. 노예에서 해방시켜 주셨어요. Боолчлоос чөлөөсөн. 자, 우리도 마찬가지입니다. Тэгэхээр бидний хувьд ч 이 ялгаагүй. 땅에 살아가면서 Энэ газар дээр амьдрангаа 죄의 종로로 됐어요. гимнүгэлд боолчлогдсон амьдарсан байна. 죽음의 종로로 됐어요. Үхэд бид нар боолчлогдсон байсан. 그러죠? Тийм ээ? 그런 우리를 Ийм л биднийг 예수님이 구원해 주셨습니다. Есүс аварч өгсөн байна. 유월절을 지키는 것은 Тэгэхээр дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэнэ гэж 구원받은 우리가 аврагдсан бид. 하나님을 기념하는 거고 똑같아요. Бурхныгаа дурсан санаж байгаа. 예수 Яг л 그리스도의 ижилхэн 십자가를 기념하는 거고 똑같아요. Есүс Христийн загалнаа дурсан одоо санаж байгаатай мөн 그래서 адил. 고린도전서 11장에는 1-р Коринт 11 дээр 성찬식을 할 걸 말씀하셨잖아요. ариун зоог үйлдэх талаар хэлсэн байдаг. 성찬식을 하면서 Ариун зоогийг үйлдэнгээ 예수님의 몸과 예수님의 피에 대해서 생각하고 Есүсийн бие болоод Есүсийн цусны талаар нэг дурсан бодож 주님 오시는 그날까지 믿음을 지키고 믿음을 전할 것을 말씀해 주시잖아요. эзнийг тэр өдрийг хүртэл итгэлээ сахиж итгэлээ бусдад тараа түгэж амьдрах зорилготой шүү дээ. 이스라엘 백성들이 그걸 안 한 거예요. Израиль үндэстэн үүнийг үйлдэхгүйсэн. 그런데 За харин 히스기야 왕이 Хизекэ хаан 이렇게 유월절을 지키고 하자고 해도 ингэж одоо алгасал баярыг бүгдээрээ тэмдэглэе гэдэг хэлээд байхад 이스라엘 백성들이 어떻게 했을까? Израильчууд яг яаж хандсан 따라오는 болоо. 사람도 있었지만 Түүнийг дагаж үйлдсэн хүмүүс байгаач 그러지 않은 사람도 있었어요. үүний эсрэг байсан хүмүүс бий. 역대하 30장. Нэгдүгээр хаа. 역대하 30장. За хоёрдугаар хаад юм байна. 고치 30 дугаар бүлэг. 고칭 아로. хоёрдугаар хаад. 30장 1절 10절. хоёрдугаар хаа шаштар юм биш үү? 30장 10절 За хоёрдугаар хаад 30 아로. 10. 같이 읽어봐요. Уншицгаая. Зарлгууд Ифрам болон Манасегийн нутаг даяар Зебулуны чанад хүртэл хотоос хот дамжин явж байхад хүмүүс харин тэднийг зөвүүцэн инээлдэж доромжилж байв. 예. 유월절을 지키게 하자고 하는 것을 가서 사람들이 전하자. За алгасал баярыг тэмдэглэе гэдээ одоо зарлага эгч нарыг илгээхэд 에브라임, 므낫세, Ефраим, Манасе, 스불론 Зебулун 그 지역까지 전했는데 그 사람들이 다 어떤 사람들이 조롱하고 비웃었다고 돼 있어요. гэр хүртэл энэ зарыг түгэж явхад хүмүүс ерөнхийдөө зөвүүцэн инээлдэж доромжилж хүлээж авч. 왜 그랬을까요? Яагаад тэгж байгаа юм бол? 자, 여기 에브라임, 므낫세, 스불론 지역은 북이스라엘 지역이에요. Ефраим, Манасе, Зебулун гэдэг нь хойд Израильд харьяалагддаг газар. 이미 아시리아에 멸망당했죠. Хэдийн Асир улсын улмаас сүрчихсэн байдалтай байгаа. 아시리아가 다른 나라들을 멸망시키면서 Асир гэдэг ус одоо босоод улс орн руу довтолж түүэж сүтгэнгээ 무슨 말을 하냐면은요. юу гэж хэлдэг вэ гэхээр 우리의 신이 너희의 신을 이겼다 그러는 거예요. бидний бурхан танаа бурхтыг яллаа. 너희 하나님은 너희 하나님은 너희들을 지키지 못했다. 우리를 이기지 못했다 그러는 Та 거예요. нарын бурхан бидний бурхныг одоо ялан дилж чадсангүй. Ялагдлаа гэж юм хэлдэг. 북이스라엘 사람들도 Тэгэхээр хойд Израилийн хүмүүс ч гэсэн 아시리아 멸망하니까 Асир тэдний улсыг сүрүүлээд ирэхээр 우리를 지키는 하나님이 어디 있느냐? бидний хамгаалдаг бурхан хаана байгаа юм бэ? 그러니까 하나님을 향해서 성소를 깨끗하고 예루살렘에서 유월절을 지키게 하는 것이 비웃는 거예요. Ингээ бодоод ирэхээр одоо бурхны ариун өргөө цэвэрлэж алгасал баярыг тэмдэглэх боллоо гэдэг зүйлийг сонсоход тэдний инээд хүрсэн байна. 하나님께서는 Тэгэхээр бурхан 이스라엘 하나님께 돌아오면 이스라엘чууд 여호와 하나님께 돌아오면 Израильчууд эзэн бурхан руугаа буцаж ирвэл 회복시킨다는 거거든요. дахин сэргээж өгнө. 그게 약속이거든요. Энэ хамлалт.
거기 6절부터 9절에 보면 6-аас 9 хүртэл харвал 거듭거듭 그런 말씀이 나옵니다. давтан альцсан. 6절에도 보면은요. 6. 이스라엘 하나님이 여호와께 돌아오면 Израилийн хүүгүүд эзэн бурхандаа эргэж ирвэл 저가 남은 자 곧 아수르 왕의 손에서 벗어난 자를 돌아오게 할 것이다. тэр Ассирийн хаадын хүчирхийллээс үлдсэн та нарын зүг эргэх болно. 8절에도 보면 8. 너희 열주같이 목을 곱게 하지 말고 여호와께 귀순하면 Эцүүдийнхээ адил бүү хөдүүн хүзүүл эзэн гараа өгч 여호와의 진노가 너에게서 떠날 것이다. эзэн рүү эргэх юм бол эзний уур хилэн та нарын эзний дүрлцэн уур хилэн та нараас иргэнэ. 9절에도 보면 9. 여호와께 돌아오면 эзэн өд буцаж ирвэл 너희 형제와 너희 자녀가 사로잡은 자에게서 자비를 입어 다시 이 땅으로 돌아오게 할 та 것이다. нарын ах トゥ болоод хүүхдүүд өөрсдийг нь ослон авсан хүмүүсийн өмнөөс өршөөлийг олж энэ нутагтаа буцаж ирнэ. 너희가 하나님께 돌아오면 Та нар бурхан эзэндээ эргэж ирвэл 하나님도 얼굴을 너희에게 돌이키지 아니하시리라. бурхан та нараас нүрээ буруулахгүй. 이게 하나님의 약속이고 Энэ бол бурханы амлалт. 히스기야 왕은 이 말씀을 믿었죠. Хизека хааны нүгэл ч итгэсэн. 그런데 Гэхдээ 어떤 사람들은 그걸 비웃은 거예요. зарим хүмүүс үүнийг нь илэглэн доогож, доромжилж хүлээж авсан. 12절에 보면 Харин 12 дахь ишлэл. 같이 읽어봐요. Уйцгай эзний үгээр хаан хийгээд ноёдын тушаас нэг гүйцэтгэх нэг зүрх сэтгэлийг тэдэнд өгөхийн тулд бурхны мотор Юдагийн дээр бас байсаар. 유다 사람들을 감동시켜서 Юдачуудын одоо зүрх сэтгэлийг хөдөлгөн 하나님의 말씀을 전한 명령을 일심으로 준행하게 하셨다라 그랬습니다. одоо эзний үгээр тийм ээ хаан хийгээд ноёдын тушаас нэг гүйцэтгэх нэг сэтгэлийг өгсөн. 뿐만 아니라 За түүгээр зогсохгүй 11절에 보면 11 그러나 그랬죠. хэдий тийм боловч 어떤 사람들은 비웃지만 зарим хүмүүс нь үүнийг нь доромжиж хүлээж авсан ч 아셀, 문하세, 스불론 중에서 몇 사람이 스스로 겸비하여 예루살렘에 왔다라고 돼 있어요. Ашер, Манасе, Зебулуны зарим хүмүүс өөрсдийгөө даруй болгоод Иерусалимд ирсэн байна. 그러죠? Тийм ээ? 돌이키고 온 거예요. Буцаж одоо эргэж ирсэн. 네, 하나님 앞으로 돌아온 거예요. Бурхны өмнө эргэж ирсэн байна. 자, 그리고 Тэгээд мөн 예루살렘에 모였는데 Иерусалимд ингээд цугласан. 사람들이 어땠을까? Хүмүүс ямар байсан бол? 이 상황을 보면 참 어이가 없기도 해요. Энэ одоо Библийг яг уншаад үзсэн бол зарим үл бүр хэлэх үггүй бол. 네, 17절부터 17 дугаар бүлгээс 20절까지 17 дугаар ишлэлээс 17절에 보면 17-аас харах юм бол 회주 모였는데 많은 사람이 성결케 하지 못했다고 되어 있습니다. уг нь цугласан байгаа хэрнээ өөртөө ариусгаагүй хүмүүс олон байсан. 그러죠? Тийм ээ? 18절에도 보면 18-аас харах юм бол 에브라임, 문하세, 이사갈, 스불론에서 많은 무리가 왔는데 Эфраим, Манасе, Исаагаар, Зебулунаас олон хүмүүс ирсэн. 자기를 깨끗하게 하지 않았다고 돼 Гэтэл 있어요. өөрсдийгөө цэвэршүүлээгүй байсан. 그리고 6월절 양을 먹었다고 돼 있어요. Тэгээд алгаслын зоогоос одоо идсэн байна. 그래서 6월절 먹는 규례를 어겨버린 거예요. Энэ алгаслын баярын одоо зоогийг идэх тэрхүү дэгж аягийг зөрчсөн. 자기들 생각대로 그냥 편하게 온 거죠. Зүгээр л одоо санаамаар өөртөөгөө бодлоор л хүрээд ирчихсэн. 지금 우리 시대에 Одоо бидний амьдарч байгаа энэ 하나님을 경외하지 않고 말씀 따라 살지 않고 신앙생활하는 사람하고 똑같아요. Бурханаас имээхгүй үгийг дагаж итгэлээр амьдрахгүй байгаа тэр хүмүүстэй яг ижилхэн байна. 자기 생각으로 신앙생활하는 사람들이 있어요. Яа өөрийнхөө бодлоор л ингэ итгэлээр амьдарч байгаа юм шиг явдаг хүмүүс байна. 히스기야 왕이 어떻게 했을까? Хизекаан яасан бол? 그 사람들 어떻게 했을까? Тэр хүмүүсийг яасан бол? 거기 18절 후반절에 보면 18-ын сүүл хаваар харвал 히스기야가 그들을 위하여 기도하고 가로되 선하신 여호와여 사옵소서 그랬습니다. Хизека тэдний төлөө залбирч сайн эзэн хүн бүрийг уучлаач гэсэн байна. 19절 20절은 같이 읽어요. 19-20-ыг нь хамт уншъя. Хэдийгээр ариун газрын цэвэршлийн журмын дагуу бичгэлээ эцэг өвгдийнхөө бурхан эзэн болох эзнийг эрэлхийлэхээр өөрийн зүрх сэтгэлийг бэлдэгч хүн бүрийг уучлаг гэв. Иймээс эзэн Хизекияг сонсоод ард түмнийг эдгэв. 히스기야 왕은 Тэгэхээр Хизекия хаан 그들을 책망하기보다는 тэдний шууд зэмлэхээс илүүтэй. 오히려 하나님께 중보 기도를 한 거예요. Харин ч бурханы өмнө тэдний төлөөнөөс одоо бурхан танд нь тэдний өмнөөс зуушлан залбирлыг үлдсэн. 어찌됐든 하나님 앞으로 왔잖아요. Ямар тач ихний ээлжинд бурханы өмнө хурц ирсэн байна. 그러죠? Тийм ээ? 그래서 그들을 Тиймээс энэ хүмүүсийг 하나님 앞에 합당치 못하지만 хэдий бурханы өмнө зохисгүй байсан ч 그들의 죄를 사해달라고 중보 기도를 한 거죠. тэдний хийсэн энэ нүглийг нь уушлаач гэж зуучлан залбирлыг үйлдэж байна. 하나님이 그 기도를 들으셨다라고 되어 Бурхан 있습니다. түүний залбирлыг сонсвоо гэж харсан байна. 하나님은요 Тэгэхээр бурхан 돌이킬 마음만 있으면 гимшсэж эргэх сэтгэл байх юм бол 그 기도를 다 들어주시는 тэр 거예요. залбирлыг сонсож өгдөг 거기 бүгдийг. 26절 27절에도 보면 26-7-аас харах юм бол 같이 읽어봐요. хамт уншицгаая. Давидын хүү Израилийнхаа Соломоны өдрүүдээс хойш
Иерусалимд үүнтэй адил юм болж байгаагүй учраас Иерусалимд асар их баяр хөөр болж байлаа. 예. 6절 маань 26절에 보면 26-аас харвал 예루살렘에 큰 희락이 있었다. Иерусалимд асар их баяр хөөр болсон. 27절에 보면 27 이스라엘 백성들의 기도가 거룩한 처소로 하늘에 상달했다라고 되어 있습니다. Израилийн ард түмний залбирал Бурхны ариун оршихуй болох тэнгэрт хүрсэн гэж харсан. 하나님이 이스라엘 백성들의 기도를 들었다라고 되어 Тэр Бурхан 있어요. Израильчүүдийн удаа залбирлыг сонсон гэсэн үг. 특별히 Онцгойлоод 용서의 기도는 уучлалын талаарх 하나님이 빨리 들으셔요. гэм нүглийн уучлалын талаарх залбирлыг бол Бурхан маш хурдан сонсдог. 근데 마음을 돌이키는 우리 편에 문제가 있을 수 있는 Гэхдээ 거예요. зүрх сэтгэлээ эргүүлэх ёстой бидний зүгээс л асуудал байгаад байдаг. 자, 그리고 히스기야 왕이 또 한 것이 있습니다. Хүн Хизкия хааны үйлдэлсэн нэг зүйл бий. 31장 31-р бүлгийн 5절 6절에 5, 6 11조에 대한 이야기가 나옵니다. 11-ийн талаар одоо гарч байгаа. 11-ийн үргэл. 그동안 11도조 잘 안 한 거죠. Тэр энэ цаг үеийн хүртэл 11-ийн үргэлээ сайн өргөдөггүй байсан байна. 마음이 돌이켜지니까 Зүрх сэтгэл нь ингээ гимшээд эргээд ирсэн. 이제 하나님께 감사하면서 11조도 가지고 왔습니다. Одоо Бурхны юмд талархсан зүрх сэтгэлээр 10-ийнхаа 1-ний өргөлийг хүртэл авчирч 너무 많이 가지고 와서 막 쌓였다고 돼 있어요. асар их хэмжээгээр авчирсан учраас тэр мөр хоримтлагдчихсан. 6절 7절에 그게 나오죠. 6 7-р ишлэлээр гарсан байна. 하나님께 감사하면 Бурханд үнэхээр талархах юм бол 하나님이 나를 구원해 주시고 Бурхан намайг аварч өгч, 나를 보호해 주시고 намайг хамгаалж 나를 өгч, 인도해 주시고 намайг өдөртөн салж, 하나님을 만날 때까지 나를 인도해 주신다. 그 은혜가 믿음이 있으면 Бурхантай уулзах тэр өдрийн хүртэл үнэхээр намайг чиглүүлж амьдрах болно гэсэн бат итгэл байх 나의 юм бол 모든 것은 주님 겁니다. надад байгаа бүх зүйл маань эзних шүү дээ. 그걸 증거하는 표로 11조를 드리는 거예요. Үүнийгээ баталж эдгээр одоо 10-ийнхаа 1-ийг одоо өргөдөг. 이스라엘 백성들이 마음과 정성을 다해서 그 11조까지 드리게 됩니다. Израильчууд бүх зүрх сэтгэлээ шингэн 11-ийг өргөж эхэлсэн. 자, 이렇게 된 상황에서 이렇게 이제 종교 계획이 다 되었고 Ийхүү одоо шашин талдаар асар одоо шинжилж явагдсны дараа 이스라엘 백성들이 평안하면 좋은데 Израиль амтсан тэр чигээрээ ингээд 편안 амар тайван байсан бол их сайнсан. 그런데 아시리아가 또 그때- 침공해 오는 거예요. Асирын зүгээс дахин довтолдог. 아시리아가 침공해 왔을 때 Асир тэдэндээ довтлоход 처음에는 эхэндээ бол 히스기야 왕이 Хизкия хаан 하나님을 온전히 의지하지 못했어요. Бурхан бүрэн дүрэн найдаж чадаагүй. 그리고 Тэгээд 많은 양의 재물을 바쳤어요. маш олон одоо хэмжээний өргөл барьц өргөсөн. 그래서 다시 또 쳐들어온 거예요. Тэгэл дахиад тэдэндээ довтлсон. 그때는 Тэр үед шүү дээ. 이제 히스기야 왕이 온전히 하나님만 의지하게 됩니다. Яг тэрээс эхлэл Хизкия Бурхан бүрэн дүрэн зүрх сэтгэлээр найдаж эхэлсэн. 그런데 Тэгсэн 히스기야 왕 혼자가 아니에요. Хизкия хаан бас ганцаараа байгаагүй. 32장 32 дугаар бүлгийн 2절, 2 3절 3 같이 읽어보죠. уншицгаая. Синахериб ирснийг мөн Иерусалим руу дайрахаар төлөвлөж байгаа Хизкия үзээд тэрээр хотын гадна байдаг булгуудаас усыг таслахаар өөрийн түшмэд болон дайчидтайгаа хамтран шидэв. Тэдэж түүнд туслав. 거기 산헤립이 예루살렘을 치러 왔죠. За Синахериб Иерусалим руу довтлон дайрч байна. 그래서 3절에 3 дугаар ишлэл. 방백들과 용사를 더불어 의논했다고 되어 있습니다. Хизкия өөрийн одоо түшмэд болоо дайчидтайгаа хамтран одоо хилэлцэж зөвшөлдсөн байна. 하나님의 일은 Бурхны ажлыг 혼자 할 수 없는 거예요. ганцаараа хийх аргагүй. 그래서 의논을 하는 거예요. Тиймээс үргэлж зөвшөлдөж хоорондоо 잠언 ярилцах хэрэгтэй. 15장에도 Сургаал төгс 15 дээр 의논이 없으면 경영이 파하고 зөвлөгөө өгөө болоо 이루어지지 않고 일이 ажил хэрэг одоо бүтэхгүй гэж боддог. 모사가 많으면 경영이 성립하느니라 그랬어요. Олон зөвлөгчтэй байхаас ажил хэрэг бүтнэ. 우리 교사들 Тэгэхээр одоо манай багш нар 일주일에 꼭 한 번씩이라도 모여서 의논하죠. 7 хоног бүр заавалчгүй нэг удаа цуглаад бүх одоо хийчихэл төлөвлөж ярьдаг баг. 우리 임원들 Манай үйлчлэлийн гишүүд 따로도 모여서 의논하죠. одоо үйлчлэлийн хүртэл тусдаа цуглаад бас энэ хурал хийж зөвшөлддөг баг. 해야 되는 겁니다. Үүнийг заавал хийх хэрэгтэй. 하지 않으면 어떻게 될까요? Тэр тэгж хийхгүй юу байх вэ? Юу болох вэ? 하나님이 일을 이루어 주시지 않아요. Бурхан тэрхүү ажил хэргийг нь биелүүлэхгүй 보여야 됩니다. заавал цуглах хэрэгтэй. 32장 6절 32-ын 6 읽어봐요. уншээ. Тэрээр ард түмнийг захирах цэргийн дарга нарыг томилоод хотын гулдан хаалганы талбайд өөр рүүгээ цуглуулж тэднийг урамшуулан ярих та. 예, 이제
하나님의 일을 더 특별히 할 사람들을 세워놓죠. Бурхны ажлыг хийх өөр онцгой хүмүүсийг дахин босгож байна. 군대 장관을 세웠다고 되어 있습니다. Цэргийн дарга нарыг томилсон. 그러잖아요. Тийм ээ. 그리고 Тэгээд 7절에 보면 7 дугаар ишлэл 같이 읽어봐요. уншицгаая. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Ассирийн хаанаас түүнтэй хамт байгаа хамт олноос бүү бай. Бүү зүрх алдагтун. Учир нь бидэндээ хамт байгаа нь түүнтэй хамт байгаагаас илүү юм. 우리와 함께 하는 자가 Бидэндээ хамт байгаа нь 저와 함께 하는 자가 크다. тэдэнтэй хамт байгаагаас илүү их юм аа. 그러죠? Тэгж гарч юу? 우리와 함께 하는 자는 여호와 하나님이시다. Бидэндээ хамт байгаа нэгэн бол эзэн бурхан. 반드시 우리를 도우고 우리를 위하여 대적과 싸울 것이다. Гацаагүй бидэнд тусаж бидний тайсантай тулалдах болно. 하나님은 Тэгэхээр бурхан 이스라엘 백성을 구별해서 Израиль үндэстэн тусгаар 하나님이 대신 싸워주신다고 했어요. бурхан тэдний өмнөөс тулалдана гэж альцсан байдаг. 신명기 31절에 보면 Дэд туйл 31장 31-р бүлгээ 하나님 앞서 싸워주신다고 되어 있는 거예요. 31-р бүлэг дээрээс харахад бурхан тэдний өмнөөс оройлон орж тулалддаг. 버리지 않는다고 하셨어요. Тэднийг орхитгүй гэж гарсан байдаг. 히스기야 왕은 그걸 믿었어요. Хезекэ хаан энэ үгэнд итгэсэн. 그리고 이스라엘 백성들도 그걸 믿도록 했습니다. Израиль үндэстэн ч энэ үнэнд итгүүлсэн байна. 자, 상황은 더 어려워지고 있어요. Гэтэл цаг нөхцөл байдал улам бүр хүндэрсээр байж байгаа. 어려워져도 어떻게 될까요? Тэгэж хүнд болох тусам яах гэж вэ? 20절 20 같이 읽어봐요. 20 дугаар ишлэлийг нь хамт уншия. Үүнээс болоод Хезекэ хаан Амазын хүү иш үзүүлэгч Исая нар залбиран тэнгэрөөд хашгирцгаав. 예, 히스기야 왕이 Хезекэ хаан 이사야로 더불어 하늘을 향해 부르짖어 기도했다고 되어 있습니다. Исая иш үзүүлэгчтэй нийлээд тэнгэрөөд хашгиран залбирсан. 이스라엘 백성과 함께 Израиль үндэстэнтэй 그리고 선지자와 함께 иш үзүүлэгчтэй хамт 하나님 앞에 합당하게 기도했다라는 거예요. Бурхны өмнө зохистой залбирлыг үйлдсэн. 열왕기하 19장에 보면 1-р хаад 19-оос харах юм бол 이 상황보다 더 자세하게 기록을 해 놓으셨어요. энэ одоо гарч байгаа үйл явдлыг илүү нарийн тодорхой задлж одоо гарсан байдаг. 열왕기하 19장에 어떻게 되어 있냐면요. 1-р хаад 19-д юу гэж гарсан гэж. 저들이 믿는 신은 아무것도 아니다. 2-р хаад 19-дээс харах юм бол тэдний итгэж байгаа бурхан үнэндээ юу ч биш. 저들의 신은 나무다. Тэдний итгэж байгаа бурхад бол зүгээр мод. 그냥 우상이다. Зүгээр хиймэл шүтэнүүд. 능력을 베풀 수 없다. Хүч чадлыг үзүүлж чадахгүй. 우리 하나님은 Харин бидний бурхан 사시고 살아계시고 참 하나님이시다. амьд орших жинхэнэ эзэн бурхан. 능력을 베푸실 수 있는 하나님이시다. Хүч чадлыг одоо харуулдаг бурхан. 우주 만물을 창조하신 창조주 Тэнгэр 하나님이다. газар огторыг бүтээсэн бурхан. 열왕기하 19장에 히스기야 왕의 하나님께 대한 믿음이 나와 있는 Тэгэхээр 거예요. 2-р хаад 19-дэр ийхүү Хезекэ хааны одоо итгэл нас гарсан. 그 하나님께 기도했던 거예요. Тэр бурхан залбирсан байна шүү дээ. 하나님이 Бурхан 그 기도를 тэдний залбирлыг 들으셨죠. сонссоо. 다 들으셨어요. Бүгдийг нь сонссон. 열왕기하 19장 보겠습니다. 2-р хаад 19. Урагшаа хэлээд 열왕기하 19장 2-р хаад 19. 20절. 2-р хаад 19-ийн 20. 18절부터 20절까지 읽어보죠. 18-аас 20 хүртэл уншия да. Бурхтыг нь галт хайсан. Учир нь тэдгээр нь бурхад бас харин хүний гарын бүтээл мод чулуу байв. Тиймээс тэд устсан билээ. Тиймээс бидний бурхан эзэн минь ээ. Биднийг түүний гараас авраач гэж би гуйж байна. Тэгвэл газар дэлхийн бүх хаанчлалууд таныг эзэн ганц бурхан гэдгийг мэдэх болно гэв. Тэгтэл Амазын хүү Исая Хезекад үг илгэн Израилийн бурхан эзэн ингэж альдаж байна. Ассирийн хаан Синнахерибийн талаар чиний надад залбирсныг би сонслоо гэв. 19절까지는 이방 신들은 아무것도 아니라는 것이 나와 있고 19-т харах юм бол харь үндэстний итгэж байдаг тэр бурхад шүтээд нь үнэндээ юу ч биш юм а гэдгийг хэлсэн. 20절에는 20-р ишлээс 하나님의 기도를 하나님께 대한 이사야와 히스기야의 기도를 들었다고 되어 있습니다. бурхан одоо Исая болоод Хезекагийн залбирлыг нь сонсон талаар гарч байна. 하나님이 그 기도를 들으셨어요. Бурхан тэр залбирлыг нь сонсож өгсөн. 그리고 Тэгээд 히스기야 죽을 병이 생겼어요. Хезекэ хаан өглөө төвчин тусдаг. 죽을 병이 생기면 어떡할까요? Өглөө төвчин туслаа гэхэр чи юу гэсэн үг вэ? 이렇게 막 나라가 위급한 상황인데 Улс орн ийм төгшөлтэй байдалд байна. 죽을 병이 생긴 거예요. Дээр нь одоо өглөө төвчин тусчихсан. 이사야 38장 Исая 38. Исая 38. 1절부터 3절 38-ийн 1-ээс 3 읽어드릴게요. уншиж өгье. Тэр өдрүүдэд Хезекэ өглөө төвчтэй болов. Амазын хүү иш үзүүлэгч Исая түүн дээр ирээд эзэн айлдахдаа гэрээ засагтун
Учир нь чи амьд үлдэхгүй үхэн гэсэн гэв. Тэгэхэд Хизкия нүрээ хан руу эргүүлэн эзэнд залбирч аяа эзэн би танаас гоё. Би таны өмнө хэрхэн үннээр болон бүхий л зүрхээр явж таны мэлмид сайныг үлдэж байсныг одоо санаач гэж хэлээд цорхрон уйлав. 내가 죽고 살지 못하리라 그랬더니 Чи одоо ингэж амьд үлдэхгүй үхнэ гэж хэлсэн. 히스기야 얼굴을 벽으로 향하고 하나님께 기도했다고 돼 있어요. Тэгэхэд Хизкия нүрээ хан руу хандуулаад эзэнд залбирсан байна. 내가 전심으로 하나님께 한 것을 한번 생각해 보십시오. Бүхий л зүрхээрээ эзэн бурхан таны төлөө амьдарч ирсэн мэгэн санаач. 그리고 왜 통곡했을까요? Яагаад ингэ цорхрон гашуудан байсан юм бол? 지금 나라가 위급하거든요. Яг одоо улс орн маш аюултай экзэгтэй мөчөд байна. 나라를 생각하고 이스라엘 백성들을 생각한 거예요. Улс их орноо бодож Израиль үндэстнээ бодсон байна. 그러자 Тэгээд ирмэгц 그 히스기야의 마음을 하나님이 아신 거죠. бурхан тэр Хизкиягийн зүрх сэтгэлийг мэдсэн байна. 그래서 Тийм учраас 5절에 보면 5 дугаар ишлэл 5절 읽어보죠. Исцай явж Хизкияд чиний өвөг эцэг Давидын бурхан эзэн ийн альдж байна. Би чиний залбирлыг сонсож нулимсыг чинь харлаа. Үзэгтэн би чиний өдрүүд дээр 15 жилийг нэмнэ. 거기 보면 Эндээс харуул 6절도 읽어야지. 6-аас уншия. Би чамайг болон энэ хотыг Ассирийн хааны гараас аварна. Би энэ хотыг хамгаална гэсэн гэж хэл. 자, 여기 너에게 15년이라는 시간을 더 주겠다. Чамд би 15 жилийг нэмж өгье. 그리고 또 약속했죠. Мөн ас амлалт хэлсэн. 이 성을 아수르 왕의 손에서 건져내겠다. Ассирийн хааны гараас энэ хотыг хамгаална. 내가 하나님이 이 성을 보호하겠다 그랬죠. Бурхан энэ хотыг хамгаална гэсэн байна. 그러죠? Тийм ээ? 그리고 Тэгээд 네 병이 나을 징조를 내가 주겠다라고 했습니다. чиний өвчин эдгэрэх биш тэмдгийгч гэсэн үг. 이령표의 해 그림자를 앞으로 나가게 할까 뒤로 들어가게 할까 그랬습니다. Энэ тусаж байгаа сүдрийг одоо 10 ухраах уу эсвэл урагш нь одоо явуулах уу гэж асуусан. 해 그림자를 뒤로 물러가게 해주십시오 그랬어요. Гэтэл нарны сүдрийг одоо хоошоогоо ухрааж өгөөч гэсэн. 해 그림자 뒤로 물러갔다고 돼 있습니다. 10도로. Тэр одоо сүдрэн чсэндээ 15 гарацаар ухарсан байдаг. 10 гарацаар. 하나님이 Тэгэхээр бурхан 놀라운 기적을 히스기야에게 보여주신 거죠. гайхамшигтай тэмдгээ Хизкия хаанд харуулсан байна. 왜? Яагаад вэ? 하나님께 전심이 있기 때문에. Бурхан руу хандсан бүх зүрх сэтгэлээрээ бурханд хандуулдаг учраас. 이스라엘 백성을 사랑하기 때문에 그렇죠. Израиль хүндэстэн хайрладаг учраас 그래서 병도 낫게 해주셨습니다. тиймээс өвчнгөөс нь хүртэл идгээсэн байна. 그리고 Мөн 아시리아 병사들도 다 하나님의 천사를 통해 죽여버렸죠. бурхан тэнгэр иш нараараа дамжуулаад Ассирийн бүх одоо цэргүүдийг нь устгасан. 열왕기하 18장에 나옵니다. 2 дугаар хаад 18 дээр гарч байгаа. 네. 하룻밤에 그냥 다 죽여버렸어요. Нэг шөнийн дотор л бүгдийг нь устгасан. 그리고 Тэгээд 아시리아 왕은 Ассирийн хаан болохоор 자기 땅으로 돌아가서 өөрийнхөө нутагтаа буцаж 죽을 очоод 거라고 예언이 되어 있는데 очоод одоо үхнээ амиа алднаа гэсэн бас 그 зөвлөл хэлсэн. 자녀들한테 죽음을 당했습니다. Хүүхдүүдийн гарт амиа алддаг байна. 하나님 말씀대로 다 됐죠. Яг л бурхны айлцсан үгийн дагуу болсон байна шүү дээ. 하나님만 온전히 의지해서 이사야 선지자가 히스기야 왕이 승리를 한 거죠. Хизкия хаан бурханд бүрэн дүүрэн найдснараа ийм амжилтыг олж авсан. 병이 생겼을 때도 하나님만 온전히 의지했던 거죠. Өвчин туссан байх үедээ ч бүрэн дүүрэн сэтгэлээр бурхан найдаж байсан. 그가 병이 나았을 때 Өвчнөөсөө идэрчээд байхдаа 잠시 교만해졌었다고 돼 있습니다. хэсэг хугацаанд жоохон бардан болсон. 그 교만하다고 책망했을 때 Чи ийм бардан болсон байна гэж зэмлэх үед нь 히스기야 왕이 어떻게 했을까요? Хизкия хаан яасан бол 곧바로 돌이켰다고 돼 있어요. тэр доороо иргсэн байдаг. 역대하 26장 2 дугаар шаштар 26. $517 хуудас. 제가 잘못 찾았네요. За түр хүлээгээрэй.
32장 За 2 дугаар шаштар 32-ын 24절부터 26절 24-өөс 26. 같이 읽어보죠. Уншицгаая. Тэр өдрүүдэд Хизкия өглөө төвчтэй болжээ. Тэрээр эзэнд залбирсанд эзэн түүнд альдаж тэмдэг өгөв. Харин Хизкия хүлээж авсан ашгаасаа буцааж өгсөнгүй. Учир нь түүний зүрх бардан болжээ. Иймээс уур хилэн түүн дээр болон Юда, Иерусалим дээр буу. Харин Хизкия болон Иерусалим орсон суугчид зүрхнийхээ бардамлыг номхуулсан учраас эзний уур хилэн Хизкиягийн өдрүүдэд тэдний дээр буусангүй. 26절에 보면 26 дахь ишлэлээс харвал 히스기야가 마음의 교만함을 뉘우치고 그랬죠. Хизкия зүрхнийхээ бардамлыг номхуулсан. 우리가 교만해질 수 있어요. Тэр бид нэр бардан болж мэдэх юм. 그러지 말아야 돼. 그럴 수 있어요. Тэгж болохгүй боловч тийм байдалд зорж мэднэ. 근데 빨리 돌이키는 게 중요한 Тэг 거죠. хурдан гимшиж иргэнэ гэдэг нь их чухал. 우리가 처음 열왕기하 읽었던 것처럼 Бид нэр одоо үндсэн ишлэл 2 дугаар хаад номноос 18장 18 дээрээс 히스기야 왕이 уншсан Хизкия хаан 하나님만 의지했기 때문에 зөвхөн бурханд л найдаж байсан болохоор 여호와 보시기에 정직해서 эзэн бурханы харахад шудраг 하나님을 의지하고 бурханд найдаж 하나님께 연합해서 떠나지 않았다고 돼 있어요. бурханаас одоо холдоогүй 그래서 гэж гарсан. 영원히 하나님께서 형통함을 주셨다라고 돼 있습니다. 영혼에. 영원히. Тиймээс бурхан түүнийг мөнхөд одоо амжилттай амар тайван байлгасан. 히스기야가 사는 날 동안에 Тэр Хизкиягийн амьдралын бүх өдрүүдэд 형통함을 주셨고 솔로몬 түүнд 이후에 амжилттай байдлыг өгсөн. 최고의 희락을 누렸다고 돼 있습니다. Соломон хаанаас дараах одоо хамгийн хэрэг 희락, 기쁨을 누렸다. хамгийн их одоо баяр хөөргийг авсан хаан байхнаас. 그리고 Тэгээд 역대하 31장에 2 дугаар шаштар 31 дээрээс харах юм бол 20절 31-ийн 20 이렇게 또 하나님은 평가하고 있습니다. 2 дугаар шаштар 31-ийн 20-аас харах юм бол 허르허르니 бурхан ийхүү одоо түүнийг үнэлсэн байж байгаа. 읽어요. Уншицгаая. Хизкия бүх Юда даяар ийхүү үлдэв. Тэрээр өөрийн бурхан эзний өмнө сайн, зөв зүйтэй, үнэн зүйлсийг үлджээ. Өөрийн бурхныг эрэлхийлэн хууль ба тушаал дотор бурхны өргөөний үйлчлэлд ихлүүлсэн ажил бүрээ тэрээр бүх зүрх сэтгэлээсээ хийж амжилт олж бай. 마지막 히스기야 왕에 대해서 또 다시 정리해 놓으신 거예요. Тэр Хизкия хааны талаар хамгийн сүүлд нь ийхүү цэгцэл дүгнсэн үг нь 여호와시 보기에 선과 정의와 진실함으로 행했다. эзэн бурхныхоо өмнө сайн, зөв зүйтэй, үнэн зүйлсийг үйлддэг. 21절에 21 그 행하는 모든 일 곧 하나님의 전에 수종되는 일이나 율법이나 계명이나 그 하나님을 구하고 일심으로 행하여 형통했다. өөрийн бурхныг эрэлхийлэн хууль ба тушаал дотор бурхны өргөөний үйлчлэлд ихлүүлсэн ажил бүрээ тэрээр бүх зүрх сэтгэлээсээ хийж амжилт олдог байсан. 그럼 우리는 어떻게 살아야 될까요? За тэгэхээр бид нар яг яаж амьдрах ёстой 우리도 вэ? 이 세상에 살아가는 건 쉬운 일이 아닙니다. Бид нар ч гэсэн газар дэлхий дээр амьдрах гэдэг маш тийм амаргүй. 그런데 Гэхдээ 이 히스기야 왕처럼 Хизкия хаантай адил 하나님 앞에 бурхны өмнө 선과 정의와 진실함으로 сайн, зөв зүйтэй, үнэн зүйлсийг үйлдэж амьдрдаг. 행하고 여호와께 구할 때 Үйлдэж амьдраад эзэн бурхныг эрэлхийлэн явах юм бол 하나님이 형통하게 해주시는 거예요. бурхан үнэхээр амжилтыг бидэнд дагуулж өгөх болно. 주님 만날 날이 정말 가깝습니다. Эзэнтэй уулзах үзэр дэндүү ойрхон байна. 주님이 마지막에 뭐라고 말씀하시면 믿음을 본다고 했어요. Эзэн хамгийн сүүлд нь юу гэж ялцсан бэ гэхээр итгэлийг нь харах болно. 하나님을 믿고 사는 우리의 믿음을 보는 거예요. Бурханд итгээд амьдарч байгаа бидний итгэлийг харах болно гэсэн 구원의 үг. 믿음, Авралын итгэл, 생활의 믿음, амьдралын итгэл. 그리고 내 몸까지 들어가는 믿음. Бидний бие хүртэл дагуулад явахад тэр итгэл. 하나님 우리를 버리시지 않아요. Бурхан бидрийг орхидоггүй. 도와주고 싶은 거예요. Тусалж өгөхийг хүсдэг 함께하고 бай. 싶은 거예요. Хамт байхыг хүсдэг. 그런 삶을 우리가 살기를 원하는 겁니다. Ийм л амьдралаар биднийг яваасаа гэж бурхан 교사들이 хүсэж 그렇게 байдаг. 살고 Тэр манай чуулганы сургуулийн багш нар маань ийхүү амьдрч 학생들에게도 그렇게 살 수 있도록 여러분의 삶을 보여줬으면 сурагч байгаа ч 좋겠습니다. гэсэндээ яг л энэ үгэнд дагуу амьдрч чадгаа та бүхэн өөртөө амьдралаараа үлгэр дуурайл болгоорой. 네, 기도하고 마치겠습니다. За хамтдаа залбираад өгөө өндөрлөө. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 어려웠던 시기에 히스기야 왕이 하나님을 의지함으로 Хүн хэцүү аюултай цаг мөчид Хизкия хаан бурхан найдаж 능력이 하나님의 손길을 끌어내는 걸 배웠습니다. хүч чадлын бурханыг мотрыг өөр лүгөө чиглүүл чадсан талаараа бид сурлаа. 구원의 주님, 구원의 주님, Авралын эзэн, 그리고 보호의 주님, мөн хамгаалж өгдөг эзэн, 그리고 함께 하시는 주님. бидэндээ хамт хийж өгдөг эзэн. 우리도 히스기야 왕처럼
그 하나님과 함께 동행하며 살아갈 수 있도록 Бид 도와주십시오. ч гэсэн Хизкия хаантай адил тийм л бурхантай өргөж хамт амьдарч явж чадхаар тусална уу? 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.